samo sekundu da snimimo, još treba. Hej. Ljubav ima isti jezik za sve, to je... Naravno. To je zgodba o komadu Anja, ki so ga leta 1987 v Zagrebu posneli Parni Valjak. Koja je priča iza Anje? S Huseinom Hasanefendićem Husom, šefom skupine Parni Valjak, sem se srečal v zagrebškem naselju Trešnjevka. V enem izmed tamkajšnjih zaklonišč ima trdoživa zasedba, ki jo je leta 2022 pretresla smrt legendarnega pevca Akija, vaje z novim pevcem Igorjem. S Husom sva se vrnila v zlata 80. Zanimalo me je, katera slovenska Anja je v ozadju širši javnosti morda manj znanega komada. Pa, zapravo je priča kad su počela ta nekakva grozna zbivanja koja su dovela na kraju do raspada bivše nam zemlje. Svirali smo mi u Sloveniji dosta, imali nekakav status. Parni Valjak so bili zelo priljubljen bend v Sloveniji že v 80-ih letih. Redno so prihajali na koncerte in se veliko družili tudi z glasbenimi novinarji in novinarkami. I sretali se sa novinarima i Slovenija je učila, kako bi rekao, razumjela je po defaultu taj srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski koji je bio službeni naziv našeg jezika. V Sloveniji so se brez težav z vsemi pogovarjali v srbo-hrvaškem jeziku. Komunikacija ni predstavljala nikakršnih težav. Nikad nije bio problem u komunikaciji. Onda jednom se desilo jedan intervju sa novinarkom koja nije prvi put s nama razgovarala. Ali je prvi put kao ne razumije hrvatski i prvi put je nastala komunikacija, odnosno communication breakdown. Slovensko novinarko so imeli v preteklosti že veliko intervjujev v srbo-hrvaščini. No, ko so v začetku leta 1987 ponovno prišli v Ljubljano, je gospa prvič ni več želela razumeti. U svakom slučaju je to onako bilo malo čudno, malo sam bio zatečen odjednom kao ne razumije me i na čistom slovenskom mi postavlja pitanje, pa onda ja neke riječi razumijem, neke ne razumijem, pa pitam za prijevod, pa znaš, a sve se dešava sa novinarkom s kojom sam već razgovarao i prije. Sad odjednom ta promjena u glavi, to me zapravo iniciralo, tu je nastala pjesma. I zato ide refren, ljubav ima isti jezik za sve, mislim, naravno hippie, Peace Brothers poruka, ali je od tud je krenula ideja, nije se zvala Anja. Anja je upotrebljena opet zbog drugog. Jednostavno je za otpjevat. Vse se je dogajalo tam okoli izida 57. številke Nove revije, ki je v duhu parole Ljubezen govori, isti jezik za vse, tudi uporabljena v odi nekoliko preveč patriotski Ani iz Ljubljane. Okrog komada Anja sem sicer že kar nekajkrat slišal urbano legendo, da je posvečena prvemu glasu in stasu 80-ih, eni in edini Anji Rupel, ki je v tistem obdobju kot pevka videoseksa očarala Jugoslavijo. Tako da ovo urbana legenda, mislim, to sem čuo nekde, da bi možda moglo biti nešto na Anji Rupel, to nima nikakve veze. Anja Rupel bila prekrasna, ja mislim da je još uvijek. Zadnji put kad sam je vidio je bila jako lijepa žena u nekim srednjim godinama, a kao mlada svi smo
je sa žudnjom gledali. Šef Parnega valka pravi, da pesem nima neposredne povezave z Anjo Rupel, ki so jo seveda občudovali. Je pa komad Anja zelo pleten Zoran Predin. A Zoran Predin je odpeval jedan dio ovog komada. To je isto bio neka poruka, podtalna nekako. Da. Predin je dosta često bio u Zagrebu i znali smo se sretati, on je sa Glavanom bio dobar. Zoran Predin je bil v 80-ih pogosto v Zagrebu. Imeli so skupne prijatelje. Srečali so se tudi v studiu in z malo improvizacije je Anja dobila tudi Predinov del v slovenščini. Sam rekao, ajde daj, nije on dobio ni tekst ni ništa, nego jedan dio, ajde ti nešto kaži po tom pitanju. I on je složio tih par meni antologijskih rečenica. Rock'n'roll je stvar gitara i ljudi, znaš, u prenesenom značenju sve to skupa je sranje, ljudi su ti koji određuju kako će se ponašati. Ne? Ja stigde nimam stari tekst krvi, naj se prepirajo drugovi. Za nas je rock'n'roll poštena stvar, je stvar gitar, je stvar ljudi. Daj saberi se, za ne znaš ljubav, ima isti jezik za sve. Ja, skupino Parni valjak smo imeli enega skupnega prijatelja, to je bil glasbeni kritik Darko Glavan. On je bil tudi neke vrste očim skupine Parni valjak in nasplošno zagrebške glasbene scene. Tako da je potem padla ideja z njihove strani, da bi jaz bil gost v tej pesmi. Ne. Še posebej mi je bilo fajn, ker sem pač zvedel za tekst in naslov Anja in sem bil prepričan, da je to pesem o moji kolegici Ani Rupel, v katero so bili takrat zaljubljeni vsi jugoslovanski vrstniki in se mi zdi, da je velika večina, lahko rečem 99% vseh bila prepričana, da je ta pesem namenjena Ani Rupel. Čeprav, kot slišim, avtor trdi drugače in je zdaj iz tega naredil neko tako meni neljubo zgodbo, ampak če on pravi, da je tako, pač naj bo. Tukaj se mi zdi, da to svojo zgodbo vseeno teh 99% ljudi ne bo prepričal. V tistem času je bila Anja res en tak simbol mladosti. Anja gleda nekje visoko v zrak, ona me ne vidi, piše me, ne sliši. Govoril sem tudi z Anjo Rupel, ki je tudi že slišala za zgodbo, da je pesem posvečena njej, a pravi, da to nikakor ne drži. Videosek so velikokrat igrali s Parnim valkom, a globlih vezi niso nikoli stkali. Duh 80-ih pa seveda ob imenu Anja povsem legitimno pušča tudi prostor za svobodno umetniško interpretacijo in domišljijo neke mladosti. Da, eto, to je neka, kako bi to rekao, razlog te pjesme, ta neka politika koja je malo zatrovala ove prostore i nažalost odjeci se još uvijek čuju. Šef Parnega valka Hus z distanciranjem od političnih ideologij podkrepi, zakaj je bolje, da ima ljubezen isti jezik za vse in da je rock'n'roll, za razliko od politike, poštena stvar, tudi na Balkanu. Poslušali ste podcast Zgodbe, 5. del serije Komadi. Moje ime je Luka Hvalc in sem raziskoval ozadje nastanka komada Anja skupine Parni valjak. Pišeš mi lahko na vsa omrežja ali na mail luka.hvalc@rtvslo.si. Vesel bom tudi zanimivih zgodb povezanih s slovenskimi komadi. Naslednjič se odpravim v Koper,
ker me bo zanimal prav poseben plesni fenomen. Zavese plešejo jazz balet in veter liže palmi liste. Ptice pripravljajo kočke za na pot.